connection. I should to copyright. Hey, manje yangiqanga lento lena. Hayi makusila lezi hayi. Nawu nasinathi. Funa nje ngikhonzela uthando, ngikhonzela usizo. Yeah, ila. Awusuka ubusadasha konakele. Uyabona sibuya kanjalo ke futhi uyabona ke angisaboni manje ukuthi mhlawumbe network lena khona into engizonitshela wena mhlawumbe cishe copyright abi vele nje isho ngoba mhlawumbe isanda kuphuma azikavumeleki ukuthi sifake lana emoyeni angazi kahle nami kodwa ke njengamanje imisusu engamashumi amathathu nantathu soloko sinonga ngazo kwale ingoma mhlawumbe zona nizoyiqeda ke lapha wona lo live wethu namhlanje njengamanje sisho ngempela sithi ingoma engena ngayo lapha ubaba umfana wepiki uthi inqoba lendoda alihlekwa namhlanje sisho ngempela sithi zingu 27 November 2020 phela ngizalwa kaPhethile ekhaya konke yonke into namhlanje iyayibhedela namhlanje ayabana ngaphela futhi uthi ngivele ngisalise ngifunda ama comments esivele ngehlisa nje umoya lento ngendlela eyisimanga angiqondi nalendlela akwenzeka ngayo njengamanje ayi yabona sengiyaqhubeka phela ngoba ngizama ukuba professional kodwa njengamanje angisazi ukuthi ngenze njani a network kube yizo lezi zinto so blocked angisazi kodwa nami ngiyazabalaza ke inqoba lendoda alihlekwa siqhubeka kanjalo ke emsakazweni wakho othanda kakhulu yona ke bathi convenient radio masanda ngena nje kwamukela igama lami ngosifisa ukuhlonga kwamsimanga wesibongo bathi madoda mail based umhlokolozo ongahlole sokuhloloza umhlokolozo bathi bahlokoloza uhlokoloza umhlokolozo olokwathi ngombe ngento labanakho apha ngisibomvu awusuka madoda bona kama nje ngibheka phansi ophongolo uGatsheni uthi umfazi womuntu akashelwa uphethe uthibela ukhuzani bafowethu ningixolele ukhuzani nomthandeni nyobuya nginike ngelinye ilanga kushuthi akahlahle abakazivumela ukuthi simbroadcast live ke emsakazweni mase sitholile ke lapha ipermission ngizobuya ngizokunikeza yena ukhuzani lalela ke nanguGatsheni uthi umfazi womuntu akashelwa soloko senqanga ngazo zona le ingoma awusuka madoda ke ngifunda ama comment kancane ke ngifunda ama comments likhona ke lapha ukhulekani icike liphathisiwe bathi awusuka madoda uthi sinawe umsakazi uyena ke lapha uNox K White finally you back mari network isenzani Nkosi yami kusho uPamela Matlane no ngomonje athi kula kithi ukushela umfazi womuntu uganga
Siyabonga njengongena kwenu. Mawusonta ngena angazi ukuthi bukuphi. Yayisehlusha inetwork isahlushwa ukublockeka kodwa ke silokhu siqhubeka kanjalo. Nangugatshela uthi kwela kuthi ukushela umfazi womuntu akusikwa ukuganga akashela nje umfazi womuntu. Wela yetha kashela umfazi womuntu. Wela yetha kashela umfazi womuntu. Wela yetha kashela umfazi womuntu. Oh. Bathi ngiyakhuza mfana wami umfazi womuntu uganile akashelo ake ngiphekeke manje kunkonko goqe kathathu bathi ngizelokhu ngikutshela emehlweni ngithi awulutho wena ngibele emva kwale ngoma ngizobe ngisengifunda ama comments lokho ngiqhubeka kanjalo bengithi yabona uhlelo bengindloni yazalwa namhlanje bengilibhale la lonke ukuthi ngizelokhu nje ngibaqhatha abantu ngibaqhathanize noyeshalo ukuthi ucheme ku Blue Nation noma ucheme ku Red Nation igcokama noma ukhuzani kodwa ke ngendlela okonjenga ngayo kusekunqabile kodwa ke uyaqhubeka umcimbi nangela phela uMajota awusuka madoda uphethe umuntu osimele siwulundi madoda uthokozani langa bathi somnandi yasabeka njengekekele inyosi bathi bona singomakhwanya singamasoka Beckham Declerk events ngiyathemba ukuthi libize kahle igama lakho uthi watching from Gaborone Botswana labona sesifike eBotswana manje siphakathi eBotswana mina kahle uMajota awu hey Umajota wisuka Umajota Bathi inkosi yamakhosi bathi inkosi yamasoka lapha emsakazweni yakho njengamanje imizuzu usele imizuzu engamashumi amabili nje vo ukuthi libumba lapha ehora le10 namhlanje 22:10 sishamba sethu 27 kuNovember 2020 Ngizokunikeza ingoma ezimnandi ngizokunikeza ingoma ezimnandi siyabonga kakhulu ngempela njengendlela abantu esebengene ngayo ngizofunda ama comment ngekudala ke ake ngiqhubeke nengoma ngibe ngibheka ama comments ngizowafunda njengamanje kanti ukhona lapha nomalume wami bathi ubitchizi itshetshele bathi yena lapha uncoma nentombi lokho sithi what a night uphakathi lapha ukuleka ukuthi singaphakathi bese ngifundile leyo comment uphakathi lapha uvuyisile video menziwa uthi yabona umfana in the near future uzobukude ngempilo ikusasa lakho liqhakazile ngiyabonga kakhulu ephakathi lapha nokuthi KY uthi ingoma yami lena usho ingoma yakhe lapha ubobo umfana wepiki awusuka madoda I love the song uxolo zwingelo zingelayo hey mase niphele kanje wexolo ngivela ngacabanga enye into
kanti-ke futhi uphakathi ke lapha noSizwe Buthelezi uthi khuphuka lapho dankishanga sokalisa ungafunda ke lapha na uBeckham bese ngimfundile umama Fiona 50 mina ke last born sengikhona ngikubuka live eDurban South Beach uthobeka mgomo uthi ngilalela nje wena msakazi uthi ngibona basanda ngena mawusanda ngena ngibhalela ukuthi ngibukela ukuphi njengamanje yabona kuyashisa ngempela phakathi lapho ukhezo makhathini danko usuka madoda slow mtshalo uthi khuphuka lapho umfana wami uyazi wena ngaze ngathanda omunye umfana ngiqala ngawe hey ungathola ukuthi sila abafana bayinsuku zokugcina labo bese bezoshela bethi wendoda wabonakala ngathi unobusonyana lobo ngathi mele uwele ngale khaba ngithi nje ngiyadlala nkabi yami dango nkabi yami hamba manje lebo makhumulo phansi oyekwenza kanjani bangenile ngempela abantu ingoma izwa njengamanje umajotha uphethe lapha uThokozani Langa bathi ke bona singomakhoya ake ngigijime ke manje awusuka futhi madoda ngilanda lapha phansi ke manje enquthe Rockville emadwaleni hey wamadoda awubavele bangena abantu hey ngiyaqala ke ukuthi abantu bangene kanje namhlanje bavele bangibuyisa na kuyiform usanda ngena siyabonga ukusijoina sikwamukele futhi emsakazweni wakho othanda ukuthi bathi Convenience Radio upheka phansi ke manje nquthe Rockville emadwaleni bathi ungasho koma futhi ngamabhodlela baselo gogo eminyaka ema-80s bathi imfeze emnyama ekhwifisa ukuthi ngoba yasondela kuzoshuba imfeze emnyama mala kahle ithi wayengagani ngokwakhumalo wayizophila kabi hawe wamasapini awushaka ngishot la ithi yabona le ntombi yakho ayithola ethaveni usuyakhala manje nganje wayithola ethaveni wena ngisafunda ama comments sikhona MC Mhlokolozi yena lapha ulungane danko unokuthula thusa uthi sikhona ngiyabonga awuhamba napho lapho umsasazo wothunjana nomuso mso so much love for you here in Germany umaphoka lithofa ngiyabonga kakhulu ake ngizama ukufunda kancane hlena umsasazi from Great Town eMdlovana ngiyabonga kakhulu danko njengamanje imzuzu 46 minutes after 9 ingamashumi amane nesithupha imzuzu libumbena phela khona leshaka lolunye hey madoda wayingathathi ingane wakho malu usaphile kahle wayingathathi ingane wakho usaphile kahle
phela ukuthi ngifunde abantu abasebengibhalele bengazi bebona ngathi angibafundi ukhona uTalented Tam Gaga thank you so much angibonge kakhulu lapho lawe talent omama ukhona kumele kehle ashila damage isiphakathi kusho lapha usinedlamini ephakathi ke lapha uphumelele last born wethu weconvenient radio akushithi lokho ephakathi ke lapha uNtokozo awudede indaba ephika phela mfowethu cha bonke abuyami njengoba bekuchazele bengizama ukuyifaka namhlanje kushuthi abakavumi ukuthi indaba ephika ingene bafowethu nizongixolela kakhulu bengithi ngizoyifaka indaba ephika ngiphethe nokhuzani kanti ke abakavumi ukuthi ingene akasikhuluma kodwa manje anguzwa kahle ngisepicture kusho lapha usindisindiswa ngiyabonga kakhulu ngesupport bafowethu yabona namhlanje amanamba engiwabona lana abantu babukela njengamanje ngiyaqala ukwabona yiwo sevela ngibuyisa kuyiform njengamanje imizuzu 47 minutes after 9 bathi khuphuka mfowami kusho uKing Kwashi Bonisa email uthi ngikuthanda kuphela good job Macala you got a talent keep it up danki kabyami dank futhi manje sibheka phansi kuyichophasi uyabona ichophasi la lenziwa nje umjikelwa lenziwa umjikela ichophasi lithi lona ukhonza kuphi wena ukhonza kuphi salokhu usulokhu ukhomba nje ukhonza kuphi Masapiro phezu Kade khona phela uthola ithemba ngiyakuzwa mageba mfowethu TUT organizer sabenginike isikhundla TUT phela bafowethu wena ukhonza ku awusuka ukhonza kumina ayo oh awusuka awu Mayo sarate wa mukoza la baya ukoza la baya ukoza la baya Mayo sarate wa mukoza kupinda la baya la baya ukoza Mzalwana mukhonza kuphi khomba nami ngikubona awu danko ngilabe sentini standard tone Mpumalanga ubonga igold ngiyabonga kakhulu khala kasho seswatini njengamanje siphakathi lekwelangwane danko niphile nje lapho kwangwane ngiyoke ngize ngelinye ilanga ningimele ephakathi unoxolo sokhela watching live from Ebele here so talented angazi noma ngilibize kahle igama lakho Ebele here Ukosinathi indaba wala mageba mfana salute enyukasela usizweni ukhona kwanto khona ngibona njengamanje ithi waye ngangibizi mina wesifiso angiboni kahle bafowethu ngizongixolela ama comments avele akhuphwa ngenye indlela ngisazama ukwafunda nangapha ngizama ukudedela ingoma phela angimele ukuthi ngibuya ngayidedela ingoma ngizonifunda lonke hawu ayibo imizuzu mayime kanjena imizuzu kusele imizuzu ewushumi nje vo ngaphambi uthi kumbani ihora leshumi yayizwa lento 10 to 10 akangilande manje inkosi yama promo wonke sehlangene unjoko waphansi enkandla emahlathi amnyama hey wamadoda uthi baba kaMelo wangenza baba kaMelo bebelindile ekhaya bethu uyeza nezinkomo bakubheka laze lashona ilanga
njengamanje uyizwa le vibe njengelini njengamanje 52 minutes after 9 sengijuluke ngimanzi te uyayizwa le ngoma sapina buma kusho lapha umashimane Thandeka awusuma sengene egalakada ke manje everleme emahlabathini wemsasazi wami ngithanda udu nonya kusho uphumla mazela sole ngiyabonga kakhulu phakathi ke lapha baxolisile bathi much love here in Port Elizabeth danko Yamagqobi indaba eyiphika wandoda angizwile indaba eyiphika ngamuza ukhuzaza ngizobadlala kule viki elizawukhululeka kusho lapha uNtokozo KB ephakathi ke lapha nokuthula thusi ngikubukela phakathi ehluhluwa wemsasazi wami kwasakamduku isigodi ngiyabonga ephakathi ke lapha ubhekabhekani nazo-ke khuphuka mfowethu ngiyawuthanda lo shunwala you're so talented wish you nothing but the best on your journey kusho lapha uSinedlamini yabonga Yabona kakhulukazi bafowethu manje lokhu ngisupporta kanjena yiyo lendlela ezowenza ukuthi ngilokhu ngigijime bathi bese kugayiwe nabo umndeni sebefikile bethi uzoza uzolobola wangenze baba kamelo ngakubheka laze lashona ilanga DP Masuku, Benedict Masuku. But your future is very bright from Swaziland. Singing Pangata Swaziland, you're so talented, my bro. So I said very about my name. I said very about my name. I'm a comment over for it. I asked them to food. What's my young Sarah Bantu? Where Baba Melo, my young Sarah Bantu. Eyesithupha nje vaka ukuthi lapha nabumba lapha nehora leshumi ngigijima manje ngibheka phansi futhi enquthu yabona inkosi emaskandi ke engafihlwa ke le bathi phova lakathi yathi umuntu yakhe selebuye khulela ithambo lebonga nedala enyama nendlebe ehlahla somsingaza lesinye umsiyo nohlobo nogwaja mhlophe qeshinto thelwana emgqumeni uthi yena avuni uthi vukanini maqhawe alela maqhawe kaZulu kusho lapha neBhova kade yadika madoda awuzihamba insizwa kuyosala ibo yosala ingoma zisho nje zithi sesilele thina singamaqhawe watching from Standard Tone Mpumalanga wamfana ungenzani kodwa ebusuku kusho lapha nobaba babusizwe awusuka uthi nje wow lethi kuthula bese yadlula awusuka madoda kwazi inkosi andisa onanga umuntu wethu kusho samukelo madodela danko umhlonipho ubaba kaZimpi noZenani ukubiza lapha uma wami mamfiyana phezulu sikhuphuka deme kumede sakwegomede bathi fiso kuhle uzakabi kusho inkululeko yama-Afrika mboni awikhona umfana lakho ngempela leli bathi uphiwe kulento watching from Inanda danko mntwana sithulisandaba ngokwethu Alela maqhawe
Lalela amaqhawe madoda kithi nalo leqhawe lilele. Lalela amaqhawe. Lalela amaqhawe. Lalela amaqhawe kithi wasulu. 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 Lalela amaqhawe. Ngayo ngisho necharger sekuvela kwaphela ibattery abantu bavele bangibukela njengamanje angizazi le number engiyibona lana sathi nje lethuba sibonge kakhulu njengoba ungenile njengoba lokhu uhleli nami sifisa ukuhloka umsimanga wathi umhlokolozo ongahloloze ukuhloloza umhlokolozo wathi wahlokolozayo awuhlokoloza umhlokolozo unokwajoba ngoje ngentola lo wena coffee sobo bomfu untombi zimqoma phambi kwamasokas lokhu zithi umel best uyabona ngempela njengamanje imizuzu kusele umzuzu wodwa nje va ukuthi ngiphume kodwa ke akuthi ngime kancane bafowethu seniyongixolela ake ngipheke phansi ke manje le uSouth ushunwa seSouth Coast eMkhomasi bathi kuzoza nokwasukana bayifaka amazambane ubhibha lentombi liliya isoka la idlula ijahe kuyena udlula benze njalo thula ngathi akabonanga lutho bahubhe lona uthi yena ngizonithwesa ugodwa awuthathana ntisikhodo sithunya intotho babo awuthi thathana ntugodwa sithunya intotho babo awusuka madoda ukuze mnumzane wasikona bayifaka amazambane bathi ubhibha lentombi liliya isoka la idlula ibheke kuyena udlula benze njalo thula ngathi akabonanga lutho uyibahubhe sabe phezulu wathi intotho emayo thathana ntugodwa sithunya intotho thathana ntugodwa bathi ushunwa ngakini ngizame ngikhuphuka ngizame ayi le ngoma mfo ngiyayithanda le ethalela amaqhawe kusho lapha ulungane umthokozisa ngizama ukuwafunda ningixolele nje kakhulu bafowethu uma ukuthi khona ama comments ongawafundanga hayi ngoba mhlawumbe ngiyiphakamisa noma kanjani bafowethu asevela ngena abamaningi ngoba ngisho ukuthi nama number namhlanje asevela abamakhulu kakhulu awuthi ngizama ukuwafunda kodwa ngeke ngiwaqede bafowethu ngiyaxolisa ngithatha lokho bafana ngithatheni bathi ukhonza kuphi lo mfana ngizomthuka ekhona lapha sinethemba boss Ngizonto ukodwa bafananisa ngizonto ukodwa thwalele umasafika manje mana uthi trust ukodwa manje ngizonto ukodwa bafananisa ngizonto ukodwa bomaskandi thwalele manje ngizonto ukodwa bafananisa usuka madoda konakele njengamanje munye nje bomzuzu libubela phela ihora leshumi 1 minute after 10 masonda ngena emsakazweni wakho yana ke lapha na convenience radio ngiyakubingelela ubingelela mina sifisa ukuhloka umsimango bathi ngumeli best mawungazi noma ngabulo noma ngakwisikole ngizokutshela ugogo uzothwala uzwe mina ngomale emkhomas bafanaba ngizonthwesa ugogo uzothwala thwaleni manje awubathi ngizokuthwesa ugodo nangoba lo muntu obanga nehobosha bathi ke lapha umdumazi bathi ibhove elincane abanye umlaba uthi vuma nkosazane
Awubathi Sifiso wayengangibizi kunini ngikhomenta ngisestandard zone eMpumalanga hawu sengikubiza kathathu ubonga igold awubathi keep it up umkhaya wami wale talent ngiyabonga kakhulu umkhaya awubathi uyayibetha into yakho icamagulu ivumile ndiyaphakamisa apho siyaphakamisa icamagulu yavuma Awubathi yabona lo hlobo lo music angilaleli kodwa le show yakhe ngishintsha umqondo uphiwe bro usukulale njalo uMaskandi Awubathi angisazi ukuthi ngenze njani angisazi ukuthi ngenze njani vuma Imthathu imzuzu libumbela phela khona leshumi 3 minutes after 10 nangumdumazi uthi diya nkosazana sawubona nkosazana lapho hleli khona ekhaya nayi email best yakubingelela nje ngithi diya nkosazana mina ngiphala ngathi akukeni ngakwenza uzothola umyalezo ngithi diya tambelele mina ngiphala ngathi Mfana sokonakela usuka manje sekupherisha idubu ngopholisha bonke udolo lo abakho usanga phela uNoxy K White Cape Town ndiyakuthanda mntana ngiyabonga kakhulu ndiyabulela mama ekhona ke lapha uNokolo hey much love ndiyabulela kakhulu awubathi umsinga FM come and sing danko imzuzu njengamanje emhlanje libumbela phela khona leshumi 5 minutes after 10 awubathi ngiyagijima ngiseresi kusho lapha uLuyanda eNgadeni ukahambe eresi nami kodwa ngisesekhona eresi yazi ngiyona nemhlaka kwathiwa ngihambe lapho ngihamba khona kodwa manje ngisahleli nje mawufuna ungibone uze athi yumntana nami ndimthanda nyani ndiqala umbona ndimbamele epage likaLindo abantu bakhala ngamadatha abo bathi hey idatha lami liyahamba kodwa akayekeleki lo muntu ukubukeleka 5 minutes after 10 umsakazweni wakho ingowenzo njengamanje umdumazi uthi diya nkosazana kumanzi isifuba manje ake ngikhuphe manje ngengoma cishe ezu4 bafowethu bese ngiyaphuma sengiqedile umsebenzi wami ake ngenze kanjena kwamanje ngenze nje uMaskandi ohlukene uyazi ukuthi uMaskandi une talent Singomphela sethu lehlanu namhlanje siku27 lapha ku November 2020 Ebona kama ubukana njengamanje mawuthanda ukungifonela 084 894 5463 but you are my everything oh my nana Maskandi umnamba mfowethu unulalela ngelinye ilanga lavanana mimbali yasesamanana ngiyashangiyafuma mina oh my butulunu skanda malavanana mali yasesamanana ngiyashangiyashanya mina lengani kubazile angeke awubathi don't go ayiseyona mulalona lelo hora manje sekumele ngihambe ingoma lena ayithi lengane yangihlukumeza ngeke ngiya ke ehlula umama ngoba ngiyazi ukuthi uyabona uma wami muhle nje uwavale wakhe amantombazana kodwa le ngibona ngathi ithanda ukumhlula umama kushona nje lengoma it's my everything Oyabona ke manje sengenile incingo somsakazweni hello Sikubingelela mfowethu kuhamba kanjani Ngiyaphila kabafo kuhamba kanjani
kuyaphileka yabona ke manje ngingene na kumashiso entombi esokweni ngqaqamuke intombi ngakani nakanabo ngithi mfana hayi yini ngenyawo manje madla kahle ngiyakhala la hawu Esa nje phone ngikhulume nengane yami. Hayi cha kubi impela ngiyabonga kakhulu mfowethu ngiyabonga kakhulu. Hayi. Konakele mfowethu. Ngicela usinga. Hayi lizovuka mfowethu usinga ngiyabonga kakhulu mfowethu. Nangu uma wakho la eduze. Ngicela umfake. Mfana wami kodwa ungenzani? Hawu sawubona mawunjani? Ngiyaphila mfana wami ngijabule usasemoyeni nje ngifuna ukubatshela abantu ukuthi bakubambe futhi kusasa uzobukhona melibumbana ihora lesishaka lo 9 o'clock guys catch him again tomorrow and please share his live videos unetalent umfana ngiyanicela ukuthi mishare nje lema live akhe wonke awenzayo nimbambe futhi kusasa ngo9 o'clock uzobe khona 9 o'clock nje ziyajika izinto ungabisadesha ngiyabonga kakhulu isichithekile idash hayi ngobusadesha konakele ngiyabonga kakhulu awusuka madoda bathi mina kehle awusuka madoda 0848945463 mawufuna ungena nawe emsakazweni wakho njengoba kushisa kanje bathi ngobusadesha konakele ake ngikhuphuke manje imizuzu ishaga lolunye libumbela phela khona leshumi 9 minutes after 10 ngibheka phansi ke manje kundondo zesonto waphansi le Ashowe uphethe umjabuliso maSulumane namandiya bathi salukazi nobhoko esandleni bathi isikhathi indoda nobhiya esandleni ukhuzana ubathi ke bona hey uzizwa unjani umuntu ongangithandi mase ngenza njena uyayizwana emjunju umuntu ongangithandi masapilo bathi into zami ayikhanya kanjena ungizizwa unjani umuntu ongangithandi seziyakhanya manje Hey wavela ngangena ngithi ngisasukuma ngavela ngangena ikholi ususemsakazweni iconvenience radio hello wemfanyana malume hayi khona kanjani mina kuyaphila ngamalume khamba kanjani hayi ushukela nje mfowethu cha impela ngabe silele manje silungiselela khona ukuthi ke sibuke sibheke khona kwamlungu kodwa nje sihleli nje siheli ngezinqe nje kwenzela ukuthi ke nje ubuthongo bungake silinge nje busiphazamise abusafiki nokufika hayi afika sihleli nje thule sedu kulalelo awubonakele malume bangabe sadesha konakele ngamsadesha mfowethu wonakele sifaseni break-ke singamabhungu-ke awusho malume ukuthi ngikhuluma nobani awubatshele ngathi abakwazi yabona-ke ukhuluma nopitizi pelele tshiki lapha uma hashabe suthi fanele lapha ebuza ngoba nina usuthi zomzulu kalikhala kabhaca mzulu khuluma ngane kuyibhungu efunguze phando lwakho wahlawazela khona lekwelakithi mzulukhuluma lofana simdila ngoba ngasabhungu umholi wendabuko umshayi wensizwa ngishise pha kusethetho mama baselokishini bathi ungishayelana manqabadokazi kanti ziyamoyizela futhi ziyamamatheka into maze ngibona ngoba ziyazi nange ngasondela noma sezingayo kwasasa ziyobhalisa imali yeqala unqobo lentombi zithi what a nice injalo nje malume danke awuyabonga babalume siyabonga hayi so konakele 0848945463 mawufuna ukufana nawe fona bathi uzizwa unjani umuntu ongangithandi siyabonga kakhulu kumalume wami unqobo lentombi zokuthi what a nice enhlizweni yakho awusengisukume enhlizweni yakho ngithi uyayisa mfushi enhlizweni yakho ngiyazela mntombi enhlizweni yakho ngiyazela mntombi enhlizweni yakho ngaze ngazela ntombi ngiyazela ntombi ngaze ngazela ntombi uyayisa enhlizweni yakho ntombi awubantu bayakhala bathi what a nice awusuka madoda bathi kuye ngakhala
abantu bathi sengithwele mangabe sengiphumelela izuzu unjani umuntu ongangithandi mase kunjena mama ngabe sengiphumelela sebengatholela ukuba nemali uye wasukukhuluma mama ngabe sengiphumelela sebengatholela ukwakinizoba uye wasukukhuluma mama ngabe sengiphumelela sebengatholela lolu uyasengiphinde ngithandakayo njengamanje emisusu 13 minutes after 10 ngizolo double play kaQhosha ngokwenza kwakhe njengamanje uqhosha uphethe ukhuzani bathi minjunju zizunjani kwamanje ngikhupha ngeyesibili ke yakhe iyona ke double play yakaQhosha bafowethu lana ke ingoma ithi yabona nina awuthi ngehlisa umoya ayithi manje lokhu ninama type yabona mawusanga ukuthi ngine type yami leyana uzogana kudala ama type lana ke uphethe umfana wangakithi le kwaceza madoda mina ngoba ngibuye eDentalton nje uphethe umzukulu usiphe kaMdumazulu noThepho bathe ngibabingelele bakhona babukela njengamanje ngiyanibingelela ke lapho yabona nje angisazidinga mangihamba ecampus abantu bami ngibona bangibingelela abaye bafuna ungiphuzisa utshwala abaye bathini balokhu bangibingelela bafowethu ngiyabonga kakhulu isupport kodwa ke akasikhuphuke ngengoma manje nizogana kudala abantu namathathu yokana kala ngoba namathayi yokana kala ngoba namathayi yokana kala ngoba namathayi yokana kala ngoba namathayi yokana kala bathi ngivusela usibuda kwanengoma ngiyabonga kanti wena uyitype yami kanti nama-type wethu anama-type usho nje kanjalo ngoma lamathekeni lawo angazi mina abantu bayavalelisa kodwa basangenile phela ngeke ngikwazi ukuthi ngivale beni nisangibukela lamathekeni lawo zokana kala nje ngoba namathayi zokana kala ngoba namathayi bathi you're so talented I love you ngiyabonga kakhulu sengizobena ngwafunda kanjena ngibona ukuthi ubani nginaye nomfuno uthando nalali ngekho banana wangono ngekho zokana kala wangono ngekho ingoma ethi mangibona umuntu wakho ngikhumbula umuntu ngizozama ukuphila ngaphambi kokuthi ngiphume lana uzophuma ke manje ngazi abantu bayangena kodwa kumele ngiphume njengamanje imizuzu elishumi nesithupha libumbene phela khona le shumi 16 after 10 emsazweni wakho njengamanje sisho ngempela sithi zingu-27 kuNovember 2020 ngibonile ukuthi siyongena kuDisemba siyawuvala u2020 nginaye nomfuno uthando nalali ngekho ubanana bangono ngekho ayibona sengizophuma ngizokunika ingoma eyodwa banana ekagatsheni bese emva kwalokho kunikeza le engicela bathi mangibona umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami bese ngiyaphuma sengizophuma ke manje kusona nje ingoma ezimbili before ukuthi ngiphume emsakazweni wakho njengamanje ngibonga wonke umuntu obukele njengamanje akangenze nje ngoba sengizophuma kumele ngiphume kusela kancane ukuthi ngiphume nje manje le emva kwalokho ngiyeza ngokudima singiyaphuma nangugatsheni uthi amabhinqa asejikile ngithanda le ngoma noTirmani uyazi ukuthi ibhinqa mali lasha ingoma enkulu yawunqamula unyaka asiyabambisana noma lento nje abanesela asiyabambisana awubathi ibhinqa malenza into enhle
ibhinqa amashaya ingoma enkulu yalaseka amanye elizonqamula futhi unyaka awu nami abanye bengathini Wathanda amabhinqa futhi ngithanda thina yini we love your energy boy uthola nkomo great job Andile Ivan Zondi usho kanjalo ngiyaxolisa kulabo engabafunda abafowethu avela ngena abamaningi ke manje ingoma lena elandela lana eyokugcina kana kudala ngoba sinamathayipho kusho lapha uyankosi somthinta buthelele uyakungibiza ke celebrate wona yenkosi sengiyaphuma mina ake ngithathele le ngoma ebengiceliwe ukuthi ngiyithathe njengamanje lana emsakazweni wakho othanda kakhulu ayona ke laphana iConfidence Radio kanti njengamanje ngilive kwi-page kahle kwi-personal account yami nguSifiso Mhlaka-Msimango sengiyahamba ke mina ngisale kahle 20 minutes after 10 ingamashumi amabili emzuzu emva kwehora leshumi mangibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami indoni mina ngumhlokoloza ukwathi nje ngithola bana kwabe sobo mvuto mzimqoma phambi kwamaswazi lokho sithi umeli best sangithi mina kahle bayo nangumenza uphethe indoni mangibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami ayihlangane futhi ngelinye ilanga ngiyabonga bye watching from Mozambique. Awenkabu muhle umsebenzi wakho ngiyabonga. Good night kushunanda makhatele. Ngoba sixosha ngoshiyano bani. Sesiphelile isikhathi sami. Umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami. Uma ngibona umuntu wakho ngikhumbula. Mayiphela nje le ngoma ngiyahamba mina. Bathi mangibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami. Uma ngibona umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami. Bye-bye. 20 minutes after Convenience Radio. Sengiyaphuma mina ngithi bye bye. Yankosi Buthelezi ubeka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami sengiyaphuma ngisho ngakhala lindi mahlobo ngiyaphuma emva kwalana ngiyaphuma bathi hayi ayenta le ntfo yakho mnethu eSwatini ijabulile bajabulile phakathi eSwazini ngiyabonga kakhulu wena wenkosi ngwane uma ngibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami
wakho ngikhumbula umuntu wami wayemphatha kahle ngiyangibona umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami wayemphatha kahle Maskandi mnandi watching from Johannesburg kusho lapha Anestia Cronin awukhila on text ngiyavuma boss awufezeka umncube kusho lapha ukhila danki khila nje yami danko mina kahle sengiyaphuma kamina bye bye asibona ngeke kusasa ngo9 ngobusadesha mfana sokonakala ikamera ngusiphi kuhle msimango sengiyaphuma mina ngibonga kakhulu bafowethu ngokungisupporta kwenu niqhubeke nenze njalo inkosi nibusise ngiyaphuma uma ngibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu